Nere malakan yam ka nas dialo content barwanya linguasme bana right kamana shoda lat no ka kume selpke me yadit kwele la wude shalke me Johnson ulun chala ramimo michi George no ya chonkel ke kume selpke me yadit ke jan guasme chimene diere ma guasmo chike bene lat chicken bene lat minyo da no jen no ko sapone kume selfke mi yadit bana kula LinkedIn please go no bb de bejeling an wala shanga bangman ka pay badda kron kinan dangro jen dangro bakal bana more information bana klen gwasme ka kwi wudo mishal ka me ulun kamen shoda lat Johnson lun by the way cha kona ram kel ka pare dung dakang machar ka gwase dane chwa ka kor gwase dan ki to antar chin meje kor meje to ki Johnson lun che ben kwi che dan ti dak machaten che te gwa mal me dan tangi ki 2018 peace agreement and then ka kore me che bedak pinche be jien kana Simon Garwidwal chigate kamen chal ke SPLIO kid gwang faction. And then kore she would shall come Johnson Lun. She been nyok comedian, chicken yok or duck pin yok and Simon Garudwell Shoben Kagwelek militia. A gente que the initial Kagwelek militia. I can the nicka to she can eat one can along can worry, she can connect a special quarter to a million. Ka penal kika jongle state jetting one tibet bad to Charlotte will shall come Johnson Lun be more information banakling wasmane a reason and down in te Johnson Lun get take come not catch a chungwa scale and a banajiling ngai kon diale reika sos dan miken road konkwak kan door kan e konkwak charge benok kum self kem yadit la de kele ojin bedor bi kon kwa kelyo kan de ni shalga ti agolek force ke de ni agolek kala de ni tat ti ga de ba ti kan galat ko kon were kan ti ga de tin yos ka ke kum self ke mi yadit after nam right corner du no shi Nuer ka guje ka jitta anware nugo yen me shi kan lat ka fan ga ka me bej chigde bej chicken kala de long ayi menen yot gwata da dien jakka wude mako bala general ke do be dane kwanke ne jako bala ramadan bi disarmament be je carry out ke ramadan do match be ka kep ke de me daga kep me kan kor kana to ko di de kul to kon tama nay self ke me yadi dien wonena te ating ne kan kanore chere men ta bishop la de ne jane ki militia ni jane tentaga baliet yeng ne kan kanware so a very easy long ke self ke mi yadit ko be ke used but can calculate madana le rode gwaye dan me cha kwanya la minister of disarmament ke cha kwanya rami mo bi me bi ka kep cho nong ne ka kel cha kore chwa kang chora le chwa lat me cha lat gwase me kan chwa goleg militia kan abishok chwaga yugo no buwe kan nasser muko kor dil nongo mane wale bisos dan bejek ramecha kamna da monga Johnson Lun chude chujanang me de chujanang kituk ben ko nena kan dina gwele kati kan tishal ka bishop before kan gara kana we ne ka kana karon jako bela ramimo bi dora kele ba chonkel ke kum self ke biyadi shukan shugura janodi de agweleng militia de ga integrate de ga nang ke de la South Sudan People Force la National Army dum self ke biyadit kaken agweleng force chetken Nuer wai army du no ken kukale la ne di share leka la nakanen wori jen the reason da ne form kan je tele medodien la ken no shakane ko gang ne dorin but right now te toglo dien te chak so man to gene si agweleng militia
chikar jako ba ka use ka tudu mishal kamo Johnson mi chwaka jaka penal ka nasir ko de ka wen winimi chen meji konanen jele kel ka bishop force and then chuga dam ni you can create meji binala question ka kuma SPLA ayo jane ko ne ka dobe dane tanke mal ke 2018 peace agreement chala do hotel force mabita outside mi changa generating cocaine force mekan mat ka SSPDF ki force mi cha kuma SPLA ayo ano cha goro dong de je move ta kan ngach ki any force they move on self ke mi yadi badel ngach dak machar in a state kan dak machar kana aware ka te kona lat korodian. So this was ka reserve nika kuma self ke mi yadi they just reserved ko miti to be kiir be ka use chairman use kiir ne ritual kati imurle ala ngani murle ka great people administrative use ka ko bikan ga Nuer kwal biko Nuer bikan kanang ka bikan Nuer bikan ka nak bikan Nuer ko ja ka bise ajan do bran use ka tab ko ta te ka border kan Nuer ka ne ritual kati imurle te ka border boko Nuer anyok berbo use ka self came yadi bako kan take a border ba kan Nuer. These are during corner yoska tena kan Nuer ka shaka question. Me chana mo to cha question mo cha ti ngu mi yaka ne ti ko bikala naiti de te kan integrate ka SSPD ko jo kan wo ya kan nasab no kan me da na sha request gorgan unify force mi cha train mat bon mi cha train te jas fila yo tikitin ka te point and de ni self came yadi tikitin a combination again. So what happened? And it's a Georgia no she kill chicken block. Then she had been deployed native. So and kume SPLM ayo ko gwase dan take care ngai kondiale. Me take care mission adek pin and then shukane de ti chalkati etat you know you can SPLM ayo kid gwang faction you can join. Duna me chi nyo amda ka pin den choro jakro we ka kuma self ke mi yadit ko ba kul mu ka mai kana to koken you know but then kana integrate into national army chairman an gwi kona shi mi cha ku che ku nyo te already no te adi alka nguni che ka di self ke mi yadit so whatever happened ka dor shal ko mamale kal so chan wari adepan. So Shannon me shagu je self came yadi no would me rami mo maybe bilata big lat to kwanya la military to kwanya la senior military right now right corner time she SPLM che join la kum self came yadi so na me a major political transformation by the way so mnyo do to dia de go get any time timnen yan magwasa me ajen ku inquire me go corner lat kamo ko te adial bu yuru naka bu yuri self care ma yadi ka jan alat ka by the way right now commission ramdan net kene long jen gudame jen gud shal ka me Johnson take de kan net kene ka kan te at ga ten dial kan yos ko mo self care ma yadi me jen wi tam ka jongle ken me jen wi ka panala ken everywhere use keten so chicken dear ka jano dormitot so can calculate no when everything chatwalk what will happen to them so right now I'm sure me mutwalk so you self came yadi de mo je position midit ko benwer be ko le jaga bise agenda an le road ne mentem right now agen shi anen gwada mo cha Georgia no wudi shal keme wolun jalaran ko ar self came yadi so this thing it change everything right now katin kon lat korodian. So mitele mi balat ka gwadan be babaja mat kake ko ngai kondi aleben ne de kontin latat don intellectual tandian chicken mat kamana latke acquire the indian ko kana acquire the indian use ne ta lora bangala gweling militia jaka ko bi kala jita Nuer ka ngai jenote ka border ka Nuer what will happen ka kor gwatan be ko right now ngai kono right now election me shi ngade shi free kashi fair kashi transparent banke kuma SPLA yo jor banke Nuer jorten so majaka ko gwadan be babaja mat before kan inquire kana talk she kon woni ngan cha to benere kon tika parliament la makar she kon nenbo jokan kirano
bejen right now we are not ready to election ko ngeke no insecurity jaten especially fan ga ko mo te tin teado ngode beje de shanen de je kor gwadan pai we boni te te ka wiri akabe ko already so very easy no big fall anyway again information an go de nyaa kel